clear tu zong zong te iswa krista mingin chibai kabu ka cheu nula eflet lan sangi kania hey wina hyang kabula tangwal anju Laldosanga GKP kanan unit member MPS na combined civil service exam a conduct ka result lo chwa ka MPS a injak ting kabula hya na chua ani hi komna hun toy kan mangdo na ni anju chibai le chibai kan han in zo chau tak tak main enge self introduction tem han nei sakla chung ko member engzat nge in ni ti te ham han soi sakta che ole kamhing hi Andrew Laldosanga ania kapam hing hi reng lian sota ania kanu hi hlal rin liani ka u hi mechia ka neya pakhat KC mal som tluangi I ani na taka chun pali kanya member te hi I kapa hian 2005 khan bin boral sana chuan tuna hian pathum kan ve to ni enge Andrew hi mi in thashung le mi zoi oi tak ania ma de po han soi shi amalo ti ni mai theya enge an chung kwa hi kaushan tan po mi chang kai takan ni apa hi Indian Economic Service ani tin u KC hi enge MJS ani ti kha soite po alwin thashung ani theya clear tu te lamsha da tan po kan han soi sak ni ta se ti chuanin enge khoi chingin nge zirna te hi lo nei chawa enge ite te chang khoi ange lo zir chau ti kha min han shilela ole kapa hi I Delhi an posting china wang khan I kate te tang hian class nursery tang hian Delhi kanom chau char chara chuta chuan class 12 thleng khazawa chuanin college le masters te poha khazaw ani Delhi tangin so Delhi lampang achanga chuak deu init na ni mo ani chuanin enge competitive exam hi etika change iril ruwa lo oma ite te changa lo om ani nge he hetia ilo len nuwa ngai twa chauve chau hi ini ti kham han shilela nya hi kate te tang hian I civil service lampang hi ka tum ngai lo sim sima ani na taka chuan enge bank lama tho te hi kalo tum thina kima po hi commerce background kania bcom te katia khami I hisab khan kalowin zirlo ka kalowin tiloka I khami baka khan I college zo te po khan I banking lama te po kazira kathoka Delhi lama te po chungtiang bokin Australia te po han CPA and certified public accountant CA an ti meyang te hi zugzirin ka zuk oma chuanin covid aron ni ta ka han sang hi som hi pakhata han I Mizoram akaron hota chuanin I karon petran ve ta chawni chu enge competitive exam lo bei chau ma point work experience chatak tak ilo nei chau to don ani oma enge kan shat chan du lai do chu Australia in zo om te chuan enge an work culture te entinge Mizoram ne adang lam viaw em ti te kha a har sa em ti te kham han shile la nia har satna te kha chu om ve thina I asan chu I uncle char te kha lo dang sia ke mani nen kha wang han in adjust na te kha chu time period te po kha oma plus I enge inefficient ve lu to gani time te po ha an keep enge strict thei lu to ga I khang tiang te po ha in adjust kwal le I enge ke matan ato pa chun a thazok tain aning ka sha ani le tun competitive exam pe ki ivoi khat pek na ani lowem ni lowe voi engzat na nge tun ilo tlin na hi ke ma hi chu chung sang hi som ni pakhata khang karon hoa Australia tang han chuan 22 kha ke attempt ta ni 22 han chu essay te khang question number kalozia me wa hang khatlata chuan 23 hang ke interview chuan van doi thlak takin katla chuan tungkum ka third attempt pa ni chu 2024 han I pathian zara van ne na kalo chang ve ta ni ngai nom hle mei chu nang po voi khat attempt na tling mei kha ini lo ta ani le khami inkara khanin tun I attempt lai le tun itlin inkara hianin enge har san na te mo boy na te po tam tak te po ilo tok ve arin oma khang ti ka enge nang man soi du te inayem nia hemi line aspirants how kan ni ti meila hemi glaina lon lut te chon min shethiam lu tuanga mi nol pui chon enge min lo shethiam lo te pon ni me the ma se keima chuan I enge thil kan lo achieve ve duwa I har satna tam tak te ha kan ni ani mentally te pon enge give up rum te po om thina ni ril ruwa te po khata khan keima hi chu ka wan ne pathian zara kanu le ka u hi ka chuang em ema le kha mai baka I coaching na ka tho na te le ka thian tha kaushan
heng te han min troi om tha hi ka tia keima chuan I ka van nei puin I atopa pathian zara hemi din hun hi ka thleng ani in ka sia in soi ta ka chuanin khanglai a khanin ka han zole du pakhat chu hei mizo society de chu kan shat angin kaushan le khotlanga te activity kan nga ema a enge rongbol na a ani emo yml ma ani emo enge ti tur hi aum ve de reng ani chunga chuanin heng anga in man na satlu tuk te hianin kan ni tur ang te hi min ni tir phak lo ni ni sha enge inga ida nangma achangin nia a mishing hi ze sang sang hi kan nei ve a I keima ngai dana chuan I nia mi then khat tan chuan I khotlang ate point mang in chanvo nei te pon I anla successful thei em ani ma se keima bi ka chuan keima chu thil pakhat khati to chuan thil pakhat chau khati ang deuh type kha kani wang han keima tan chuan a har sa ve deuh ani hetia han ti pol noi hi chu ni e chu thlir tu te pona kan shat apoi mo khop mai voinia hanin kanin kom chan zinga mi te po anyanga hei enge voina hanin min clear tu chalai tam tak po an om nge karinga chungzinga chuanin competitive exam be tum te po an om karinga enge chung hauta na shat tur poimo nia isha te khanang min han shil te che nia hemi hi keima chuan I lo tum ve turte hi antama competitive exam shim hi tuna te po graduates te po kan nei tama asingtel competition te po sang zela hi wanghian I lo titum thar tur te tan chuan ril ru siam fel I ama sa chuan enge competitive exam kan ti te po hian group A group B group C te po kan tia group D te po nyang chu hek te ate hian enge a exam da na te objective type thiam deuh ten oma aziak thiam deuh ten oma kha wang han enge ka thiam ke ma khan maths te ka thiam em maths te ka lo strength ni chuan enge I different kind of exams te po kha ke ma ta na than nei theini banking lampang te po kha tiang zong khan I ka ngei dan ania kha mai ba ka khan I pakhat ke ma te po hi chase academy a hian I faculty ang ka thok ve a I chuta chuan I pakhat poi model ka lo realize so I coaching te chu kangkal anong kal tam tak te po students anong kal thin khata khan I ma nia vei hi alo ngai ni kati ke ma chuan ke ma ni in kan vei kha mai ba ka pathian nen kan chan chuan chemical kong hi chu a ol deuh ma na te kalo ti thin ni apoi mo khop mei chumi lai chu ani le chunga chuang kan zo bel du pakha te chu cheese academia I tho chuan enge nangma apui na sa che em nge nangma in bot sei na lama har sa jok har sat na siam jok che em ti te kaminan shile la cheisa hian ke ma chu ka tho ta ka hian I min pui ani consistency hi min pek le competitive exam te chu array ani result te chuak zung si lawa kan lo thlin lo pal tak te po hian han zir that le tura te po hian a har sa thin ani aspirants tan hian chuwang chuan coaching a lo tho te chuan I kan lo in zir renga kan chat lo kara hian I hun the hi local ve zela min pui hle ning ka sha ke ma chuan avan lom om em ani le enge nangma na soirem iti de ni chuanin thalai tam tak te poina an sha chak ani karinga endinge material te hi engtinge inla khoma engle khabu te hi nge ron chi ti te kha min han shilela nie standard books kan tia YouTube om to engkim hi tuna page on social media nen Instagram Facebook engkim YouTube soila soinu hi om to wang hian aspirants te tan tuna aspirants thar te tan phe hi chuan van nei thlak tak ka tia engkim hi open source in ti meang vision is ate po an mani enge lekhabu te po om vek to hang tiang zong kha mang tang kai man tang kai thea ke mani pong kan man tang kai a ka zir lai te pon khang tleng lai te tang te po hang ka in zira kha mi ba ka YouTube channel sang te pon oma Amit Sen Gupta tiang te po ka mang na sa ni ani le chunglai a chuan han le de hlekila chase academy ai thokta ti chuan coaching kal tam tak po in nei ngei karinga mai ro chu khanga khanin hei ti mela zo kholam panga thalai tam tak te pon ve theya heng ho competitive exam be ve du si amai ro chu coaching kal ve the kher lo te po tam tak an lo the ani khanga khanin engting nge coaching kal ve kher lo po hanin clean na chance si asang thowem hei I'm buat sei na te engting yan lo in buat sei yang ti te kha ending nangman ingai damin han shile te che nia hemi hi chu apoi mo khatia nia big takin thingtlang ami te tan
enge tuna te pon chisa te po enge coaching sang te pon yang chu I online classes te po om to ta in che thonga he te online classes te po join theya khang tiang te po afford lo te po kan om the ani a mishing ang zong po han a then te chu coaching anong kala I coaching kal lo zo kila ka hlok pui zo kang tiang te pon om thina ni khawang han I YouTube ang te hi UPSC te MPSC to parang te po heng tiang te po han channel tam tak te pon nei to yan mani chang han guidance nei hi atha khatia kha mai baga khan ato pa chuan I source chu ain ang veka standard books kan ti thin mi ta experience one I polity tan lakshmikan history tan bepin chandra khang tiang etc khang tiang chu om veka ni google la khang tiang kha aman tang kai thei lutuk to ni ki ma chuan ringa ni alom om hle mai exam pe ve tur te ta na sha tur poi mo tak tak te min soi chwa saka ani chuanin hey competitive exam pe tur shim po hanin taksala ma te po shi sel chat angai don le mai ni chu enge khangla ma te khan soi du te ineem nang ma te shi sel cha em ti kha kan han che be le du ni hemi hi apoi mo hle ni mani taksa vong fel ki ma te po hi athau du chi shim hi kanya khawang han ki ma te poi enge I fasting te ka tinasa intermittent fasting an ti mi heng tiang te poi kalau ti ve ke ma thei ang thok chuanin wak te poi ka wak na sa I kha mai ba ka gym te ka kala chuanin kan thian za ho te poi han in rin ni tin hian I futsal te kan an khel ve a hemi hian kan mental health le physical health min pui viawin ka sha hemi journey a hian chuanin I tong trai ka soi lo thei lo tong trai regu hi hian min pui na sa ni ne ring tu te cholak na ber chu chong chai hi ani a inge pathiana rin na kan nga phot chuan engkimati the ani ti kha chang le mai enju hi chong chai na ngai poi mo mi takani a hei exam an be chau te poi hianin chalaya te poi hianin chong chai subject a te hianin aron in tho china chalai te poi in kan the ang to king kan lo chong chai puya hei vo in nia pathianin a hlo tlin na kan chong chai hlo tlin na te min mu tira kan lom pui hle ani ti kha kan soinon le du ani ti chuanin enge kan han lut chau tas asa bible chang du ber te min shil theyem I mathaya bungruk chang somthum pathum hi ka du ber chu ni in ania I chuta chuan pathian kan rin tlat chuan ama hian min chan pui she lo ti ain zia kani ni etro pathian hi kan rin na at kan da masak ber hi chuan engtik lai po in pathian chuan in mal min som te mo min chan pui te hi alo in pe reng ani ti kha achang le ani le enge pathian la ti hanin enge du tam tak chui nei ka ringa chung zinga pakhat chu mi han shilla I zorama khyang te I lalpa tha ti kha karil ru I enge har satna chang te pon kalung ai thak thina nia ne ani le tuna hianin hei MPS in ni talwa me nia enge nangma hianin hlotling I in TM hemi MPS ilo ni ta hi hlotlina changa in ngai tu em nangma a machine na zon taka chuan nia kan lo hlotling ve te pon ni mana ma se I ka kau hi la sanga alatama ti tur te pola tama a hlotling taka chuan kalen ngai lo ni ke ma chuan ani le ani si chuanin enge nangma na hlotlin na ilo te dan engtingi I soi fiang nangma ngai dan kha hlotlin na kha nia khovel han nia nam sang te pon oma I an lo hlotling ve thina ni tiro an mani te po hi I an thokrima an ha genesis ate point zia ka khang tiang te po ha pathian in mamal som ve ni ma se ke mani christian chu kan van nei na kati meang chu kan van nei na chu iswa krista kan nei hi ni ka sha chu da chong kan na engpo na kan lo neyang then te chu enge officer te pon lo niang an mani te po han khatian pathian ram zau nan le I mi mal somna an lo ni chuan I khami kha hlotlinga ka da ne ke ma chuan businessman te pon ni thei I attend teacher te pon ni thei nurse te doctor te I engpo na kan tia pathian ram zauna ta na kan han be hi chuan ke ma chuan chu hlotling na kati ni ni e hei indara ma po nam shang mi chi shang kan oma enge pathian chuan in te matan te chuan in mal somna te po alo da nge ya mai ro chu christian te chu
Bible na min zirtir angin inti apyang pathian ro puina tan ti chin ro ati kha enjua thu soya chang po khani na chiang le ani enju hi GKP kanan unit active member lo ni reng to chin ani a tun haya hi chuanin enge exam ama chon tur wang te po hianin hanin khung bo dewa mairo chu subcommittee te le group ate po shwai tu lo ni reng to chin ani a tin tun thleng hian refreshment subcommittee ate po aloma achan chu ani hi asiam thiam lu tuk mai ani a voi tam tak GKP ate po program sang kan nei na ate po e tur de min lo siam sak to a enge kan tling kan par thei chin khop ani ole tuna chuanin a top lam kan lo hnei don to anga enge tuna hianin mizo thalai te zinga po na zong tam tak te le zirlai tam tak te an oma chungte ta na fuina thu han soi du te enge nang mani neyem nia ami hi chuan hi tungai te po thlai tam tak zirlai mek le na zong lai mek te po kan tama eta han keima ngei dana chuan hi kan interest enge kan du zong enge kan thiam zong te hi hriat chiana khamia khan hi focus dewa dedication consistent dewin pathian ron zelin hi ti hi a thaberin ka sha keima chuan ye apoi mo khop me ama sabera pathian da chumi nuwa consistency te po hi apoi mo ni tro mizo thalai te na kan ma mo tak te po ani ka ring o ta khan thil phat ka lo soi le zo hi pathian zara keima ni mizo hi chu hi ro telen hi kan ni tha em ani heta hian hi ka cha du chu hi tei rei pe na hemi keima nin kan give ve tur mo ti me ang effort kha kan va pek ve tur kha than chu diamond te po ti me ang i diamond ani phot lawa tiron compressor khati zong process chung zong atang khan aron chok ani khang tiang che khan keima ni chu raw material kan ti me ang a raw material hai jong kan thalo tu kan mi zo hi ma se khami a khan keima nin enge kanin huam ve ngai ni kan ve ngai ni khami kha i apoi mo em ani kati ni keima chuan ni e enju soyang khanin lo thlina chan tur chuanin aman kan pek te po anga ye ni ti kha enge clear tu te po khanin lo she chiang ila lo ngai poi moila cha ome ani chuanin engtika nge training te hi innenga khoimuna nge in training ang tu na hian I anla soi chiang lo kan training tan hun tur tak hi ma se kan training na tur hi chu I pathian zara atluang chuan nepa shillong ti a hian ania kum khat chung ania training hi kum khat nuwa chuanin pathian zara police thawm pham kimnen kanin hulenge tura be sei ila GKP kanan unit chuanin police officer pathian chi mi nize turin du sakna sang ber kan hlana che no me enju hi apa na thona awangin an hun tam zo ki mizoram pona an manga apa hiral te ania anu hi mar ania tin tun huna kanin komna huna poihanin mizo chong lo man diklo pal te kan lo nei ani chuanin insha thiamna kan dilani ti chuanin khati zong kha tun huna kanin kom na hun man thei chu ania enju kom na hun chatak min pe ka wangin kan lo me ke po ka lo me